Up, up, up. Ина, зайчики, объемы севды. Сбор, хати, коробка, мотор, калит. Ина машин холш. Имруз мо барои Тоҷикистона Мерседес 220 кузов S500 объеми 5 хати майда мекунем. Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикони канали Автолайф. Пеш аз ҳама рӯзатонро ба хайру шодӣ мегӯем бародарони азиз. Раҳмат ки бо мо ҳастем ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. Ва бародаро, миннатдории худамро ба ҳамаи шумо мерасонам. Мо таги 140 000 подписчик дар ҳафта истодаем ва боварӣ дорам ки аз ин ҳам зиёд мешавад. Ва мо хостем ки барои 140 000 подписчика барномаҳои нав ва ҷолиб барои шуморо пешниҳод кунем. Ва бародаро, имрӯз тасмим гирифтаем ки хел аз Япония мошинҳоро реза мекунанд, запчаст мекунанд ва ба Тоҷикистон равон мекунанд. Ин ба фикрам ки барои ҳамаи шумо маъқул мешавад. Ин саршавӣ кори мо астай бародаро. Ва ҳоло ҳамун бародаре ки аз Япония мошинҳоро реза мекунад, запчаст мекунад, моторҳоро, тамоми чизҳои ауксиони мошинҳои Японияро видео мекунад. Насиб бошад бародаро, дар як ҳафта як видео дар канали Автолайф аз Япония мешавад. Ва имрӯза наворда ӯ қадар роликҳои профессионал сиёмка кардагӣ нестаанд. Ана хостем ки барои шумо пешкаш бигардонем ва шумо чӣ фикру чӣ ақида дорен дар комментария бинависонен. Агар ба шумо маъқул шавад бародаро, бигӯем ки мо давом битем ҳамин барномаро ё ин ки нея. Не ки ман боварӣ дорам ки ин барои ҳама даркорӣ аст, барои ҳама яъне чизи хуб мешавад. Чунки бародарои ҳастанд ки запчасти оригинал намеёванд ва мо амира хостем ки яъне официально видео кунем аз куҷо метавонем ки шумо дастрас кунед запчастои оригинал ай BMW, ай Mercedes ай. Ва хулоса ҳамин бародармон Муслим ки дар Япония ҳастай мошинҳоро мехарад, мебаранд, запчастҳоро қоидавӣ ба Тоҷикистон равон мекунанд. ва шумо агар запчастои мошини оригинал дар кор бошад, номерҳои магазини ҳамин бародар ки дар Душанбе ҳастай мо мемонем, метавонем ки дастрас кунем. хулоса бародаро, мо бо акаи Муслим ҳамкорӣ кардем ва ҳар ҳафта як видеои аз Япония мо барои шуморо пешкаш мегардонем. Ассалому алайкум бародарони азиз. Имрӯз нахуст барномаи мо аз ҷумҳурии Япония ки мо ин мошинҳоро барои Тоҷикистон майда мекунем. Барои шумо нишон медиҳем чӣ хел ин мошинҳоро мо майда карда равон мекунем. Дар канали Автолайф подписатсия кунем, лайкотона дареғ надорем. Мо барои шумо нишон медиҳем ки мошинҳоро чӣ хел майда мекунем, чӣ хел мебарем, барои Тоҷикистон равӣ мекунем ки шумо бародарои азиз запчастои тоза аз Япония дар мошинотон бизанем ки барои мо раҳмат бигем. Ин яке аз ауксионҳои Япония, калонтарин ауксион. Ҳамаи мошино дар як рӯз савдо мешаванд. яке аз чиша парковка бошад, хеле аз 5-6 та. имрӯз мо барои Тоҷикистона Мерседес 220 кузов S500 объеми 5 хати майда мекунем. Мошин заводӣ дорад. мотори тоза, пачка, на ходу мошин, рулш тарафи Тоҷикия. бисмиллоҳи раҳмони раҳим кардем, сарш кардем майда кунира. дар меҳмонии имрӯзаи мо BMW E60 соли 2005 M Sport объеми 2.5 мотори силвар қати, моторш кор карда сеозӣ майдаш мекунем барои Тоҷикистон. мошин M Sport
ҳамагӣ 154 километр 154050 километр гаштагӣ. Мошина хадои 100%. Ина моторш кор кардистай. Ина сечкара барои Тоҷикистон майдаш мекунем. Ира 3-4 мошина боло ба боло овардагӣ будем. Ҳамара задан, ҷазир кардан. Мошин гарени тозаи объёми 2.4 як 60-70 километр гаштагиай. Дар Япония вақте ки мошина майда мекунӣ, бояд айрабакоша бикафонӣ. Мошин ки беқадр ши дар ин мамлакатонам хелиш мекунад. Ира як компания японский харидем. Айрабакоша ҳамаша мекафонад. Баъд мета ки берунаи Япония наброран айрабак мумкин нест. Хуб, инаи моторш бениҳоят мотори тоза насиб кардагӣ боша. Барои Тоҷикистона равонаш мекунем ба магазини Made in Japan 222 Морги автосентр. Марҳамат. Доброе утро из Японии. Этот видео для подписчиков группы Mercedes-Benz. Вот, пожалуйста. У нас вообще нету сердца. C-класс, объёми 2.4, Made in Japan. Марҳамат. Мотор ба тамоми санъату тозагиш. Ина ин мошина майда мекунем барои Тоҷикистон. Open bonnet. Ина ин мотори 210 объёми 3.2. Мошаалло мотор кор кардестай. Ина мошин 3.2. Километражиш 124573 километр гаштагӣ. Саду бистум кузов. Хуб, имрӯз Mercedes-Benz E-класс соли 2006 мотори 3.5 қатӣ майдаш мекунем барои Тоҷикистон иншоалло. объёми гаштагӣ мотор 15000. мошин 100% нахаду мошин майдаш кардестем ози
Severa روز майда میکنیم برای магазини Made in Japan Tojikistan 222 رقم магазин M Sport اینا 143 کیلومتر گشته که Ana marhamat frovde motorша коробка ду баробари моторай и остальниша барои дигари контейнер мемонем баъд майда мекунем иза каси якара равон мекунем моторша исш месада япония خب برادران خودتون دیدین ناورا اکی این سرشوی کاری ما بود و این برادر گفت که ولی تنها این یک رولیک شود که مردم خیلی برای پادپیشچیکو برای هم اگر جالب باشد و مناسب کردگی باشد ویدیوهای سوز از یاپونیا برای شما را سیومکا میکنیم و برای شما پیشکش میگردونیم اون ماشینایی که راستی ما در نوار همین برادر دیدم یعنی اس کلاس مرسدس یک کلاس پرابگوی 100,000 خدی یعنی داخمون در ماشین بزرگ اون ماشینای واگن حساب میشوند که همین برادر میورا ماشینا را میبره زبچس میکند و برای تاجیکستان روان میکند این ویدیوهای عجایب نصیب کردگی باشد از یاپونیا برای شما را پیشکش میگرداند اکای مسلم سلامت باشی برادر جان اگر نواری ما را دیدسته باشی اکا ان شاء الله که باور داریم که نوارای خوب سیومکا میکنی و برای پادپیشچیکای کانال افتولایف پیشکش میگردونیم دستگیری تنها از این برادر برای پیشرفت کاری ما لایک خودتون رو دریغ ندارین و فکراتون رو در کامنت‌ها نویسونین و مناسب کردگی باشد با برنامه‌های دیگر و برنامه‌های جالب که برای پادپیشچیکای کانال در کاری هستی پیشکش میگردونیم تا ویدیوهای آینده خداوند مهربان نگهبانتون باشد و ویدیوهای نو نصیب کردگی باشد از یاپونیا انتظار شوین